Hasoring kam unotau latam da shispa san pawai vote bersya yu kertong juga kenam ubat Joseph H. Pingrup ubelio tang kenai pusau vote. Kajing ile menta kalong ba ngai kon persya yu president jong VPP. Kamdai mungkin yakon yu candidate jong VPP. Kani jile kadai kajile persya yu president jong VPP. Several months later. Ya ubreng lah tapi yang uding umah fiong ba kanoston ujob upra kanoston kamde kumta iberi jo kanoston kilong bastat kilong ba pro jebing naduk na gendong haduk itansor kilong kumju hi tangkatahi ba dan masuban rap evi ba soba le yakikam ki ba fi dei bale wat ong ba ka parti BBP kadai ka parti ka ba fi alam da jing khut na po ing rela na pet nga mutang na po ing ru kalau jakle lupa kumno penyalam gibre ba fiong ba o ka parti kalong ka bokhui tang gitahi kublai shibun Ukur tongko VPP Nongstoin District Council constituency Dr. Juris Man Yau Pnyau loyok khori ka nam job na Nongstoin daga penlim ukur tong jangken PP wa dresar marngar da praja news pa khat pravod Hagajing penbena ya result dakar pusau tu rempang arajar pausan Dr. Juris Man Yau Pnyau loyok khor da kan reja kandai spa arhu pravod kat bau dresar marngar loyok prajar arspa chipovod Tinpay kini ki constituency badan ki MLA VPP mentah sampai baru kini kensal remlut nama betul mat ki beliau teh kapol bampat mat teh ani sekitar wai ke beneng kendol semua belak yo lut rementar dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan teh kata ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya kiwi parti ru takadang la shu kentu wat nam ya kento tan nam pin hab yatrai bat ni pin hab yatrai bat ni da kidi independent na da di VVP na sampai dalak pa yang tin nama mendan parti mendan balak de ngipidang subha lupa nduk bentar tu ba kwa banwan trai Ubak penyihat sings im ubala job arsin komu MDC ubaya kun na nong thamai constituency nakaseng NPP ula sya penlim ha ukertong ka VPP ha uba Winston Tony Lingdo. Hey y'all, come look at this. De kumba ni lai lingba ki media lingba ki kubor ba nakaliang tungi mla berkuasa tong job bat la job nak naka parti VPP lingba Tony de masoban ai kublai yi unong job hakani ka kenti den ringang long baka parti ka jongi kam don por bangin yania kam dor por bangin ikan tho brio henry ngong hakani ka por ka bamenta kom gino kersan jog ka parti HSPP ngi don kam yi gino kersan ki bas kam ki bane ki ba khoj ka jimut je perkhat ki wei pada ki ap klep ya kita ki no kersan ki ban chuan thep pawan pan pisano sing salek thep chopra kaparu kandidat pra yang hana badui teman besan katamu kau kom hikai kum ki teman besan dei kane plan sajab kajak penriu ke jongi Kamdon kading ketedam dukan umi mo kadon kata kajing alap apo motor chan bagadon kajing thea bisa haman lagi keleng kisnong dan ring ngajong hi batang ngane ko ngadong kajing gek ba kamat kajing I kabor je kaspap se kan mana banthi dia beri udah kabor pisan dei kajing I ke bangila banthi di kipai ba dikata ke ba kipai ba kala punjab ya ka VPP na pa pariong motor san konstansi ka ba kipai ba kala kentai ya kaspa mo kaba ong ba martil bekem way lagi season politician long kapisa asap kapisa babsap beri udah kap mau cara chan kala peni ba kim don kam ya kata kapisa ka bam hok kapisa ka ba bean le kala jiet ya kala ti jong ka jingkhut
kan ti jong ka jing shisha ba kam tam ya kan ti jong ka jing u kertong ka UDP uba Gilbert G lalu uban yakun na meliem ula ong ba kertong jong ka VPP ka kong ai bandap len lingdo nonglaj kadai ka brio ka banabar constituency abe krem bikla pathai khubor hadien bula dep ban thep kerteng banya aireng ka election KHEDC menta ka sngi uba lalu ula ong ba ka kong ai bandap len kamdei ka trashnong hendei ka dei ka nong shongshnong jong ka lauso tun ka bahap halaban mau prem constituency bat kamdon wat tang ka vote ru hameliem lagi gitu yang baki gede sendiri tradisional nak kata kemudian wala kata yang yo akan kecil gitu kan yo halo kata susun ini mau ibu ong kumta namar ba habang perkat ini di parado parasna ini kasih nong desi gadon gejing dunamo gejing mucik kat nong jumlah bang kat kamjingai lemle leda nong scam nani shikmat makiru kin sutu bangide keju kejat bang i di kiru wala kiran kumta ngimdan e halo jing mo kadai tangga jing slip of tongue lesi mo kapa kibaklan kinong ay tepot menta ngay tenat bawat kabay kali lu biasa ini kabay siya bay turut lu biasa ini ban ngana kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban ngakermen scam baki way ki political party lu kin keren kumta ba konong tepot bay wat be ya kepisah nabala pikwa baju iya kecikla ndot kam bani keren sekam kepisah keren juga kecikla te pikwa kejikela te kababahar ko sti ko tangin ape kabalok kumno kejikela den lay niyo i shisaba teng hakapor election i kumba ki pajba ki klem khenjing khenchu ki klem perkhachu dengan i kanne kade kabadon kam kabangaru ka message na kalian parti pipi ni appreciate ban ngakermen scam hekini ki election di banwan fi om election of DC ke election MLA ko kinong teput bi day ban lok kumni wat ya kasya si pelak day ban omat pan ki parti ni candidate day ban ya say namar bang yo ni kwa e bijikla aba pi kwa jikla kadi ban agreement scam ba kan ni jikla kan ong ban ne tang mentah kajing kala kalong man ke election kade ban lok kumni nang bang ong yupi haka makambu niyo isi siya kajing kodron jong ka election